KS Lamdingro Tiripia Sai Hemalong Ingdeng Sirke Apong Karlitang Rahul Senar Karliar Nika Chiki Mopon. Borjan Youth Forum Atum Bang Pome Kang Nipon. Ingdeng Kre Phobo Thatlang So Premier Football League Kepang Chengpon. Rahul Senar Karliar ni pace Tondun Siru Samson Singh tia kumdina longka Chikimo Patopon. Jakhong ni phai thongke bra isi arni kang sampor phai toksira chiti mapor malom pen KS Lamdingro Tiripia Sai Hemalong KS Difu District Committee Kong Chunbang Rakesh Terang pen Japon Linsi Ongdong KS Aklembang atum chetodun pen kachikimo ajai meg deng bangso kachikimo ponalong KS Central Committee adun me Atur Singh Teron HSD se ame pho solobor be HSD se dihin ribang Khor Singh Teron me phu Chunbang KS Difu Branch Committee lapen me phu Chunbang KS Rongplimplam Branch Committee atum tame chetongdu me long Karlitang Rahul Senara kaya lamo Than pon sialang like hema namang ke papleng pon jia phan seme dengsi mesen pen ka chikimo ajai meg pachun pon Dipupen Edwinson Hanse report Malong News. Jakhong poni phai thongke bra iserni Borjan Youth Forum atum langbo kolong bang phom me kang nipon labang so ja meg BYF ami pho onteron hin pen se me chepa hem kupon lapen me ke phalam the BYF akong chen bang angtong han se a hin pen si jai pon me along Borjan constituency ara da phan towar ke me ke ja pon thekji lapen toklang ana thu angsong kirong pon je huya puthak che than chimum patupon lapen Borjan constituency habar ke pa phihup lapen armu ki ong pe gadima potsi Karibang Law Termas Council kachari atum se tame RDP pon nangji pota che than chimum patupon kado kabe che Sarpen ke bangjia cikloni fight inquiry isiarni BYF ningkan isi kepling ajai mek setami talon ponpo lapen la sohut HSLC HS NEET JE ki unduna tuma phan anta kharche pon pado ponpo lapen ke bangjia ciklo angmong BYF kapang tang pon jia phan hidipi lapen manthi ke thealong aro ame seng ponpo bota chedon sarpen che parai pontu Dipupen Edwinson Hanse report Malong News. Ini dongda Borjan Youth Forum second executive meet lada ini lang ukulong di patik pon no lada ini dong kacipangai pon bangke non kibai langani Borjan along songson itu turun lagi mal lapen activity semua lada ini dong non kibai lang activity semua isi klaim pon mal ha muka posting mai pon no lada kacing mai long na semen ini dong dulu lah semua education anak dan orang awak saya nak lah orang awak saya am susu macam tu dulu ham sedang milik tu house penisi cengmai kan non Borjan angkan macam Borjan angkan kami am susu milik tu lebih banyak apa aru-aru kami milik tu seng konsul lah am susu macam tu pun ni ada mana itu lama sudah Borjan isi kapal ibu am susu kapal ibu Petrina constituency belum menai silo lapen kepapi hub lang masalah serupa hub lang ke kam kimi mate wal ni na kecida punya pasemil dong dibayar kenapa saya rorim cepat dopun lang so kibangi hari kami ni tu antu se dikhan dimung lapen antu se dak bodana rata so kami ni tu na kumar ini kerja pun dia pan lapen non nili tu asong non aku setuju warna kelingkan si nempel po naso katalon along nili tu dipatik kondo Borjan angkan HS dan HSLC ki untuk mana arju konji kusin nili tu dak non executive mai gitu no Karlitang Sodar Dera lapen Karlitang Sangpi Maloti Teron pia tuma men pen aningkan wangason thak si pining le thota othat lang so sport association a hin pen patir pi ponsi jakhong ni phai thongke brai siar ni ser dihun pathu aklamalong labangso football league tournament pangching pon tangdo labangso football tournament league along longre FC lapen othat lang so football academy tumang bongsi pathu pon longre FC aphan othat lang so football academy tum 2-1 pen parem pon labangso football league along ali hiaman pen BSA ame porobison teron lapen danglok penang an klem bangko bang phatum chetong dun pen RDP dun othat lang so pen Khor Singh Teron report Malong News.
Telangana phan hempre ki pipona jok Karibiang long arat aning ki pungpen kache song pona ho Rahul Sinarabang phu kopai ke lang no jok heliamu kiropen hempre kang thema joine kache song ajok apran dam nang jil kedam tang suri hini rakre ke thom ja khongponi phai thongke pra isiar ni Telangana habara phan hempre kang them ki pidera joine pen Karibiang long ta hempre nang jipura rat do an kache song pona jok penangan muloka tumare nga hukki sonang atum tame dopiglo piniar ni alang li phan Karibiang long arat atum kachini pon akinang sot athima alang li inut Karibia khereng dok reng ni dolong nang jipura ke matha long kache song dun pen heliamu kiro pen ajok se adima klong along amat apran dam nang koklo kese hamren head branch me phu Timothy rong pi pen japon lin sarni kang sam por phai toxi pen ru samson sing ta kumlin along milur kai pon pen karlitang Rahul Sinarapan jomrong me ke padudun long pa media phan arna malong hirjume hangpidum bangsalong chetong dun KSA inglong pha me phu Timothy rong pi Waisong College Union General Secretary Suresh Tiron KSA hamren head branch kem rapet samson ingti mongol rong hang edition crow lokhon rong hang lapen kem ram rapet atum chetong dun se mesen pen pachun pon hamren pen rostam ingti report Malong News Alangli Rahul Sinar apran ke dam nang lake kedam tang 31st to 31st July 2013 Alangli bangso apran ke dam yalam thekela pohelo 2013 ninkan Telangana long stame aron repen hemprek pidalo mate state autonomous state pidalo Alangli tumke constitution long arai chave kelong nang wai phis tami ili tum dadak Karibiang long pandi mahasau ke constitution long tok piang phis tami ili tum hanang PPC ladak Karibiang long rat tami labang so hemprek kang cira joy ni ladak kacesong suluk sodak dolo hala so porhut alangli same hemprek amen pen kacesong pen heliamu chonang pen selang li prandam nang juilo lapen labang so kacesong hut abang phut tu dolo labang so heliamu ke chonang wai phis tame alangli tumbang ke akopai ke me pen apran bang damde pinil reng dok reng ni pen dolong lo wai phis tame Rahul Sinar alangli bangke kopai gelang no jok heliamu ke ropen apran dam nang juilo lasi pinili tum dak karbilo charlie song hamren ropi pen nitum kachikimo pon asai deng poniklo Greater Dilai Club League Football Championship Bangdong ke di kapathupo Dilai Sport Association ben ke patir pipon Dilai pathu aklamalong ki bipon ke damtang wo signifying koyar ni penang pangchenglo lasolong kado kabe tim krihinian chetong ponlo jirpo chingrom FC la penatur kimi FC ang bongsang dong ki tip polo pupo tim take theksera jok hini goal pen chedai koisi tie breaker chitur pen jirpo chingrom FC adum 4-2 goal pen chipa hai ponlo alu hiaman pen Karibiang long termas council EM Surjorong phar Borjan Vidisi Sonaram Singnar DSA founder Joy Singh Timung Dr Jirjar Pura la pen penangan ki theke dinga tum chetong dun rin nong ekipia me along Dilai Sport Association adun me phu bidai ingling pen me charipo me along non hedjong Assam Youth Olympic game along silver medal anong ekachepalong dun Harmon Timung Tinsukia SA Farman ki pathu dun abang phi Serbiti Timung pi National Monster Games along ong dun anong echepalong dun abang phi Rumila terang pia tuma phan EM Surjorong parari deng pen poho pen archu ponsi dihina kirap sita me pajir pon Greater Dilai Club League Football Championship ak hai anong istami EM Surjorong parpen si pajir pon highest scorer Joyson Tiso best goalkeeper Porno Timong lapen best player Divakar Teron atum prek jamanong e chepalong pon hidipi ben Waisong Pro report Malong News Karibiang long termas council CEM arideng pen awareness campaign for quality education puing pupon Education is the backbone of nation pareng ke lok penalam thedo lasi education mate tok lang hin pangtang ponang ji polotang te elementary education ke pangtang pona ke nang sot pu mathasi Karibiang long termas council education department a hin pen patir pi ponsi pai ni phai isiar ni Karibiang long termas council a CEM Dr Tuliram rong hangari deng pening pupon lo bangso kang pupona jai megalong MSc EMs MLA la pen prexam hamphanga song lo charlia song do anatum stame chetong do labangso jai megalong primary la pen high school ang deng ko son pen si quality education ke wan thekji ma puthak chingwai pon la pen hamphanga song lo charlia song do anatum pen stame lam the en pon soncha se tina song hin pen stame alang li tum pen lam the chepak lang pon lo ke charli hin anso se ke pang tang ponji quality education ke pa do puthak satlang ang theke pa mejia puthak ar sikjik pen matha si Karibiang long termas council education department la pen lo charlia song hin pen chelang se nijang Karibiang long la pen Karibiang long block 3 along a school ke do analong homri dampo la solong school managing committee atum pen chetong si education a puthak ke pa meji aphan chingki che than mate education a puthak awareness pipon purpose CEM pen ningje pon dipu pen Edwinson Hansel pen Rostam rong hang report Malong News awareness campaign for quality education in Karibiang long and West Karibiang long
এই কাৰ্যসূচীটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে কাৰ্বি আংলঙত বেলেগ বেলেগ ষ্টেট বেলেগ বেলেগ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিনা যাতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি লঞ্চ কৰিছোঁ যাতে উইদিন 5 yearsত কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে ৰিজাল্টটো খুব ভাল হয় অসমৰ ভিতৰত যাতে টপ পজিশ্যন যাতে আহে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইয়াত আছে সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ মাতি আজি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অপিনিয়নো লৈছোঁ আৰু ছাজেশ্যনো লৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি কালেক্টিভ অপিনিয়ন ছাজেশ্যন লোৱাৰ পিছত আমি উইদিন এ উইক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ প্ৰত্যেক ব্লক গৈ টিচাৰ্ছ আৰু SMC স্কুল মেনেজিং কমিটিবিলাকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং গোটেইখিনি ব্লক যিমানখিনি আছে 11 ব্লকছ কাৰ্বি আংলং টোটেল সেই গোটেইখিনি ব্লকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ লগত লৈ তেওঁলোকে টুৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যাতে ভাল ৰিজাল্ট যাতে যিকোনো স্কুল কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি স্কুল আছে যিকোনো স্কুলবিলাকৰ ভাল ৰিজাল্ট আহে তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.